E pukuriri ana te kahika o ngā motu ara a Andrew Judd. Nā whai anō tana wero i te kāwanatanga kia pūmau te noho mai a etahi tūru Māori motuhake ki runga i te kaunihera ārohe o ngā motu. Whā mano tāngata kua waitohu i te petihana e whakahea ana i te whakaaro kia tū he tūru Māori motuhake ki runga i te kaunihera ārohe o ngā motu a e tuku ana rātau i taua petihana ki te kāwanatanga. Nā kona anō hoki e tū nei ngā pihi o Judd kia mātakitaki ake tātou. Warongohia ngā kōrero wa wāhi tangata me te take whakatū wāhanga Māori i roto i ngā kaunihera. He oe e ai ki te koro matua o ngā motu no te karauna ke te mahi wa wāhi. I challenge the Crown on that because it's only the creation of a Māori ward that goes to a binding poll by the community. Any other ward that we create doesn't. Hei te taite o tēnei wiki ka tukuna ki aia te petihana e whakahe ana i ngā wāhanga Māori. Mā reira ka timata tētahi pōtitanga a te hapori e tauana mō nā tau e ono. Nā te karauna anō tēnei whakahaerenga i whakaritea. It is divisive in two systems for the same termed ward within this council area. That has to change. He Pākehā i whānau mai ki Aotearoa nei a Andrew. Mai te tau te kaumā toru kua tūia hei koro matua o ngā motu. Nā kona aia e ranga hauana i ngā hitori o tēnei whenua me nā take kāre i a kona e ia i te kura. Pēnei ki te tiriti o Waitangi. As I've come to learn, it's made me angry. Angry that we don't know this stuff, that it's not openly talked about. And that's why there's a lot of us who we feel no pain. Why would we? It's a disgrace and has to change. Kua werohia tēnei koro matua e tōna hapori i runga anō i ngā take whare, te tiriti, i nāia nei kona wāhanga Māori o te kaunihera. Ko te kia te hunga whakahe ki aia, au atu. Waitangi Day aside, we should talk about this every day, not just one day a year. Representation at council for me is a priority. Ko tana mahi i nāia nei me tatari ngā kōrero mai tōna hapori o ngā motu. Pēata Melbourne, te karere.